Assalamualaikum kung nasalik ate nakip ate ri ate nagtistikan pe to harapan eh. Assalamualaikum. I'm Abdullah Muhammad. Jaime. Jaime, you Lol. Lol. I'm looking for a good restaurant here. Where? Kabaga sa medyo ka sa English. Kabaga sa medyo ka sa English. Restaurant. Restaurant. I'm not yet finished of breakfast. Restaurant. Gindulman. Gindulman. Good old man. Oh, Gindulman sa panay bayan. What's the name of restaurant? Klase-klase man na ay Ipay Restaurant. English dito. Oh. Ipay Carinderias. Ipay. Ipay. Karinderya. Oh. Ipay Restaurant. Ipay Restaurant. Oh, good menu dito. May mga By the way, I'm half Arab, half Filipino. Yeah. My mother's a Filipina, my father's Arab. Hindi totoo yan. So, how far, how long, how many kilometers I go there? How many kilometers? What? How many kilometers? 2 kilometers. Oh, near, dito. Near. No problem. Oh, this way. What is the best food? What is the best seller? Oy, ng baboy. Oh, that is not for me. Arab. Arab for Muslim. Seafood. Seafood, yeah, good. Isda, 100% good. Fish. Fish. Chicken. Others, Ay, goat. good. Good. Good menu. Yeah. Good is based on Saudi Arabia. Good. Also coming like that. Tandihay. You So, Tandihay. what's up with I going back here or I go straight ahead? I go straight ahead. This one, rough road. Rough road. But I think I'm going back here very so far. Oh, so good. The road's okay, no problem. Good road. But here, rough road. Rough road. Over there. So, lisod lagi andere. So, lisod lagi andere. Lisod lagi. Huwag mong subukan. Ito, gablog ko. Gablog ko. Si pangato niyo? Jaime. Bisag si Jimmy Jude. Jimmy lang. Jimmy Koy. Lagi. Kailangan ka na. Ha? Ah, may patagtagan rin. So, Jimmy Boy. Naparangan ako. Naparang mo na. Taga-maner bitaw ko. Katusok inom isda ba? Kulita. Si Jimmy akong naparang ko. Hindi kayo ako na naging patagtang. Si Jimmy. Oh, mahilig ba mo Facebook eh? Tadawala ako ng Facebook. Apology-boloy. Dari makapong lang na. Ano gipad? Nakapasig pulis ka ba? Wala kayo shout out. Gusto rin din makakagapon. Gapon gako man dito sa bato. Sige mo to. Salamat ha. Salamat. Jamie og si Bitonyo. Shout out nila diha. Salamat. Ano sila shout out kasi pangan. Wala ko na kuha ni Upad kay Corazon Kadungog. Shout out nimo diha. Basin. Lagi shout out bay. Okay. Ano sa kuan kanang Imong anak na sa Dubai. nas Dubai. Si pangan. Crystal Tampos ug si Itil Tampos. Okay, tanawan yung ilang kuan rin. Prank na ko silang duha. Katarog sa Dubai. Okay, salamat. Tingnan ka pabira kang English kayo. Ninggaw. So, lisod lagi andere. Sana all may Bitaw ga-vlog ko. Ga-vlog ko. Si pangato niyo? Jaime. macho pa ang hanap mo. Nandito